Počkaj, teraz. Snimame sa za koniec tohto zájazdu. Šafárikovci boli v Čiernej hore. V ktorom meste, povedzte nám vy? Podgorici. Podgorici ste istí? Istý. No dobre, také. Ako sa vám páčilo na tomto zájazde? Pa nám bolo tak dobre, sňah padal, ale bolo dobre. Ste sa kúpali? Pa sme. Poljaci sme sa kladali, voda nebola, nekúpali sme sa, ale kúpali sme sa, no. No dobre, kúpali ste sa. A Pa očima, mišovima, pacovima. Stečná, čo vy myslíte o tomto zájazde? Snimajte Anicine vaške. Čo? Cool, všetko cool. Aneta má všilele. Aneta, táto Stečná. Čo myslíte, kde ste dostali vši? Stečná, prečo sa vy nezmývate? Trebi mi. Prečo si nezmývate vlasy? Počula za Head and Shoulders. Vodu. Šetriš vodu? Trebi me sa. Dobro, mi kao što može samo. Dobre. Tomi, ajnak priznaj. Tu hiljada pivo. Gdje će pivo? Nie, gdje mi je pivo, ali ovdje mi mazlo pivo. Nek si priznaj gdje mi je pivo. Všetci si dosadí. Ne mislite, že vam popili? Nie popili, nego ukradli, a nek su mi dać. Čo vi mislite, gdje je to kjevo pivo? Ti nješ. Dobre, dosta povedali sme. Počkaj, ešte na 7 minút mi si roztiahnu. Na 7, pa to nie je problém. Ideme ďalej. Ideme sa ďalej pýtať. 13 nás. Ajde, ideme napred, nak sa vidia všetci. Dobrý večer, ako sa máte? Ďakujem pekne. A vy, Slečná, čo spíte? Zobuďte sa, prosím vás. Zobuďte sa. Povedzte, čo pre televíziu Šafárik, čo myslíte o tomto zájazde a o tomto autobuse? Ďakujeme pekne. Títo spiacich nebudeme bantovať. A tu máme pomocného vedúciho a jeho partnera. Ktorý tiež nekontaktoval nás. Povedzte nám, ako ste spokojní sa... Záverečnú reč za tento zájazd. výstup ako... A niečo druhé? A čo by ste povedali o tomto autobuse? Chápem vás celkom. Váš partner, ako sa volá? Bravo. A čo myslíte o tomto počasí? Ďakujem. Ďakujeme mi vám. Tu máme jednu hostistkyňu, ktorá pekne hudla, ale nezakončila dobre svoju robotu. Dneska má narodenie, takže odpustíme všetky hriechy. Aj za dneska, aj za predošlé pár dní. Tak je. Nije smetalo, to je prvi. Ste spokojni o tomto zájazde? Som prespokojná. Budemo ste dosađenji. A viete, kde je tu Kijevo pivo? Viem, Kde? skovanina. Ali nechcete... Gdje je moje pivo? Ali nechcete nám povedať, kde? Dobre, ani ja by nepovedal. A I Đorđe Čvarkova. ovo je glavni uteritelj u sobe. Kad tako da naredim. Uteritelj u sobe. Nemam šta, kontaktirajte mog advokata. A samo nešto, samo jedno pitanje, može? Kažete. Da dođemo kasnije. Dođite kasnije. Dobro. Dođite i juče. A vi ste zauzeti previše, zašto ste tako čupavi? Obustavi čovječe, ovo je promiskvitetno. Dobro, idemo dalje, da ne dobijemo bat. Gdje je moje pivo? Toto je jedan među najstaršim tanječnikom i Tonto Subore, a onako skuseni tanječnik. Spi? A vi gdje je tu Kijevo pivo? Ne vem gdje je pivo. Gdje je moje pivo?
Ajke mi mare. Toto viacej prešlo zo snimanja dokumentarcu Šafariku, ako prešlo do istrage Tukijevého piva. Znamená, to je to, zatvárame reč. Mikrofon do tej ruky. Neviem, máte. Ale nie portábl. Nie portábl, nie prenosne. Syn rastie aj karminy zožďa. Neviem. Ako sa vidí čas, nás veľmi slúži. Zastavíme z dvojakých okolností, sňah napadov. Spievajú. Kto spieva? A neviem, spievajú, nie? Spievajú. Nevieme, prečo sme zastali, nedovidíme toľko. Sňahu je všetko viacej, možno budeme si odhadzovať. Od najmladších sa začína, najmladší začínajú odhadzovať prvý a... Najmladší sa tam na zadku. A Tukijevo pivo skopali. Ak Tuki odhadzíte, tak sňah dostane naspäť piva. Tuki, ak odhadzeš celý sňah, dostávaš novo pivo. Tata! Da buši! Pece bude piť vodu. Máme naostavíme zaglavený sňahu. Se neko tamo Tiki, tiki. Nie, autobus stojí pred nami. Dobre. Autobus. Prepačte, že sme vás smárali, ale mysleli sme vodaču, mali sme 7 minút. Nije tam, nie vieš, nič. Vidi ako sa to robí. Vidíš, čo mi robím? Ani. Ajde, Kriš, pokaż lásku. Bože, láska. Eto. Požehnajú. Nije pa. Kedy si sa volila, bre? Pán biskup, prosím vás, požehnajte. Sad je li to? Pôjdeš do...